Horo wegi mataka ri niko ina sentimental attachment muno mundu anagura motokaya muno ndagutira makadia wina cigana hario iri gutonyaga ngoro yes na motokaya naguo ri nduhoya naguo ro afana yes kwaje personal yes ti mundu wothe ungiheo motokaya ni mundu wothe apana actually most likely ukoraga either your prowess is very well known you are a very good person kana mundu ucio ni mukonainie muno oh yes ndio mundu wakune macabike yes mutoka neguo uyu wauga urathi nginya ku nguthio girigiri njo uracoka umuthi no njererwo ngiciro no ndi urehe rucini ni sawa dikauma tene yes and those kinds of favors are not automatic and you sometimes need to earn it you cannot come from the blues atwire mundu akone mutoka yes na muno okora mundu rane ana mutokari okora most likely ucio rane onake ni akoragwo na wake kana ni ana handu mutokari kana muneo ni oikaine nginya otereba wake nduri ucuke yes no kaga thina kariri aria marenda mutoka ari ndungi maima no when reservations ya nura matereba iri bakura ngoni ni turenda gugathie thubiri na kundu kuu tondu ni kuraihu na ni tukwenda tuthina tucokeri ni turehoyaga tuhe mutoka waku uyu tahuthagira muno uyu ukoragwo wina itimo gwanja netu akenie hindi yo egina tikamenyeri ni kwaga tukiagite otherwise means na mundu aikagira ki andu wao ne gadi go kibuna yo choke twaruo nu bonire boni wa ndugire ri ni erutire ugatukua na negwecia ni aina na muthembo wa ngari cia riu boni ka twikire ndereba ni atwarithagia ri na njaki ndamuona na ngari mathome dem tari ni aneagwo kuma gakira akabatia na ninge wega wake ri ti mutengeria wa ngari riu ucio no tutware okahora nginya thubiri na tondu cuwe akiri oho ri ninge mwana ucio ri ndangekiuraga andu othe wakionio onake ni arona there is too much at stake no actually that is usually of telling you okodra tune ngari oikare tondu mwana ucio ndarikiura cuwe onage nyina na ithe na ithe mukuru na isa nyina aria mangimuguranira ona we mwene ndiona tangenda ruo rwa kugurara mutino-ini wake koguo ti mundu utangihokerwo ngari ni ngwendaga wambe ugia assurance iyo wake mane mutokaya ni turikwira o twathie ngari ni turikwira haria tukinyite kahura makagira ngari tene ndwe ni abo gucomoka tene wake maihuriria maguta mathia gukeu makure thimu thae mwe na nuthu ni warahukire ara ni ndeigua twigirigiri ni mugithiete ndakwire ici boni ni mundu uyaine no horo wa ngari ino marori maria hitukite bare yo ri ona raini ino eko gatagati ndari aramiranga arathira gwake ni wamenya ndagika icio twenya hururu ona nikuo turanyua gacai twi haha guo Laikipia guest house niho turanyua gacai na ni twamwira tukwenda kuona kirurumo o ndagika nyinyi tondu muthi tukire na minsi tutie na cia bara
Atiathia tukirwa tetwe ikaikie. Mathi. Tukero muruti. Mathi na magakinyoka. Wako sawa. So on the coming back journey, makurairo mauma nitwakura. Ndukuona thimu ke? Ndukuona thimu ingi. Wakinya handu okona utatagua kuhurira. Kaigua Saira. Oi. No tugiukite wi mwega. Die na uru mukinyete ha. Keju ha twiha. Nitumete na guku highway twiha. Twerekeire Njororoko. Njororoko. Itwe Njororoko oi. Ona ni memi okuragia atiriri. Tawa wa ngari no yaku ĩ goro. Ati goro. Niki. No kuria ndwe mundu nenda guthia akimenyaga. Okamukaia very heavy panic. Ndukiri raithi no aroria niki. Aso na kiria ndeka ri. Umo horo ne Esbon. No hari ri ya ri. Ake mako. Ni araumwo ni ngoro. Ona ke gwathie mwe sawa. Asa gutie mundu muguraru. Ese gutie mundu muguraru ona uriku twi sawa. Na niki urakiari horo wa matawa. Ni riri. Gari ici cia boxi cia uko ikuaga ndi itago sako eriku. Ni satima kana ni ndu. Niwe ukite uru uguo twambe turikanire. Ni abatuika mutu rafiki. Muthigari we ni arauga nitukurangithie kuguru njai. No hakwa nie mwene ndereba ucio auma na macinga obwe nyauma mutume na kuria na kuri ithue. Mwanake ni arwa na ngari iyo muno. Urenda kuga ati ari una njira nguhi. Esbon onie handu hatuitirire ruiri. Macemanie na mundu uriku. No grande forani na mwena wake ri. Ndari undu ungi agwikite atia agwitigirie. Riu yake hutio. Gwiciria muno ni matawa. Mareto te maya memia. Ni mavuru. Ni headlight. Morio no riu. Na ndaiwa gwacoka utwika ningi ino engi nayo no tukugaramika tonao ni yaguraranga ngari. Tukugaramika. Ndukunegania ati ni Esbon. Ndirareria mwana uyu. Na ndorikana atuhonokia gikuo. Na gwacokanirwo ngari ngima gwatwikane ni ngwika atia? Nikuhurira. Na tondu ngari ri ni ikiguthagwo na igaturwo nicio cumari. Ungiamba ucokie ona hinga maitho twambe tuhoe turi o haha nawe wi thimu-ini. Na tondu gutiri mundu ugurarite ri. Reke turi ndereba tu agutha tondu ena thimu ici cia kamera ri. Akuhurire aguikirie. Wow, kona ona namba plate ndirone. Ni wona iyo riu ni itu. Reke tumirwa yake. Asa mambo gani? Tete ginya ya bagi. You see? How ni waru wenda kunegena. Na mundu ni wenda kunegenia ndurahe access yake. Asa. Ara Esbon ucio. Asa. Mwana ucio ni mumaku. Ena paniki. Ni muinainu. No ririkana mwana ucio tutwara nginyoro muruti na twacoka. Twagira undu Njororoko. Na coke ye ngatho tutihutitio ucoke ni ngatho tutiri ahutie. Ati gutiri mundu muguraru. Ici ciakitwo na moko ma andu. Ninge ngari ni cuma ni icokagio riko. Ningi ona acio megukuitwo ni uyu ri no marauga ona akiuma na mahitia ni thigari ya haka.
I see that is collateral damage. Yes. Wakiria kiu kirehe iyo kone kuirehe. Ni gagituru. Ni mau mangi ni tukundiru namo. Yes. Ndagota. Ndunginengeria tata guo kana cugu. You can't. You cannot. Riu kwa iguanirwo ni ngukuhe uhoro uriku. Uhoro ucio. Uri undu ungi ukwenda guthererukirwo. No rikana kuri hindi family no gutari mundu wi ngari. Tumete okura ihu. Tutikurakario na indo cia kuroka guthira.